ukifungua hii unafunga katumbo yako only 1000. Hii ni 1000 only. Kuna ingine baika mwenye ameuliza baika, hii nayo ni 800. Hii nayo ni 800 but hii si ya kufunga 800. Ike mukidire. No. Kihumo no wewe to gwetera ira twireka ire tukugage ka ni goka. Ni ndona inbox kajira ni karoka. Elisoro ni sensi hapa kama ya tuwale. Ya kuongeza matako bado haijafika hiyo. Hiyo hatujaleta lakini tutaleta. Kuna hii ya high waist. Wenye walikuwa wanauliza panty ya high waist. Ndio hiyo. Hiyo panty ya high waist. Panty ya high waist ndio hiyo. Pizza, hebu nisema niweke hiyo namba hapo. Hiyo panty ya high waist 0790 iandike hapo na isoma ndio muandike ndio tupini. 0790 301 605. 0790 301 605. Seamless high waist ni how much? Tomire. Hena mudoroni ya turwalire yako hihi nyanda. Iko hivyo uma nayo. Hiyo ni kiria ni baika. Yaani ya kufinya tumbo, sina panty but niko na hii baika. Hii ndio niko nayo 1000. Baika seamless kuna ya 1000 na kuna ya 800. Hii ni ya 800. Hii ni ya 800. Hii ni ya 800. Hii ni ya Kate amesema achukue bra size 38. Sawa. No problem. Amesema Ngara. Usione akanegera ndio hau. Keti eka namba yako, inbox namba yako. Ama upige tu saa hii useme ni wewe. Wahora gokoro nyingi. Atike we wa mwas atiketi si a inbox details badala ya kujionyeshana hapa. Kwani shida iko? Si alikuja tu kusema anunuliwe hapa. Kwanza ni shukuru wenye wamekaa hii live. Tulianza around 6 to 7 ndio 6 hapo 6:30 7 hapo, hata sikumbuki, naona tuko siku nyingine. Niwashukuru sana wenye wamekaa hapo na wale merutira. Nimewaambia si watu wengi, na ukipata mtu mwenye ako na hiyo roho ya kupeana usichukue tu hivi. Hata kama umepata moja, shukuru Mungu na uombee huyo mtu mwenye ametoa abarikiwe. Wednesday maybe akikuja Mungu atakuwa amembariki. Akora thimete andu 5 ukore riu nyingi ni akora thimete andu 10 ukore ne rathima andu gifa ukore ne rathima andu 50. So ukiomba umuombe. Mimi najua hilo roho ya kupeana hainanga watu wengi, ni etagwo ngoro ya Ngai. Na Ngai ni endete andu acio maheanaga, nio meragwo ni mahutagia ngoro ya Ngai. Ukipeana naye Mungu anakubariki. Asante sana, tupatane Wednesday. Siwezi make kukuja kila siku hapa cause niko na brand zingine nafanyia kazi na bado mnanionanga huko, but ukikuja kwa duka utatupata huku. Life ni sio tutathiaga, no ungioka kiroko ine ni ukongora, ungioka hwaine ine rege negeragira haha, but ukikuja hapa kuna mtu wako hapa na beo hore atakushughulikia vizuri sana. Ngai wa moyo wa murathime, tugaga kiria kionjetio ni mahoya, kirigagia na mahoya. Hatuwezi toka hapa kama hatujaomba, ni tondu Ngai ni atwika wega. Mimi nitaomba na Kikuyu, mimi mambo ya kuomba na Kiswahili sijui. Ni rere boro mwa mahoya no hoithie. Nduri ku Ngai. Wathani na utheri waku mwega udongorie. Wena nduma na nie ndikuraya udongorie. Wathani nyita makinya makwa, ingenda kuona kuraya
yoikana ivega kuhoya uhoro uyu ndendaga kwimenyera njira na ngethukia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie marĩu mwathani wakwa njohera macio mothe ai mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie. Rekei tuhoe. Ngai mwega na mutugi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ntwagucokeria ngatho. Ni wega muthamaki wa thamaki ni tondu ni utindanirie hamwe na ithui. Ngai ithe witu watumenyerera tukiambiriria life ino Jehova. Riu twi muthenya ungi ni tondu Jehova Ngai ithe witu twi muthenya wa Sunday. Uria Ngai ithe witu ati ona ngombo cikoragwo ciohoretwo nigetha cithie nyumba-ini yaku. Ni twagucokeria ngatho ni tondu wa ria Jehova Ngai ithe witu matuikaria life ino. Ni twagucokeria ngatho ni tondu wa nginya aria megwatira iheo Jehova Ngai ithe witu. Na waria maruta Jehova Ngai ithe witu. Muthamaki ugaga aria maheanaga Ngai ithe witu ni mahutagia ngoro yaku. Jehova Ngai ithe witu hau maruta mothani uromacokeria maita igana thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Uromehariria mirimo, uromehariria menyamariko, reke kire giothe mari thukumaga Ngai ithe witu gikaruma mihuko yao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na wale matuthikiriria Ngai ithe witu marorathimwo niwe magithie nyumba-ini yaku Ngai ithe witu uromatungata Ngai ithe witu no gwate kumeka wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na ithuĩ tukiinuka Ngai urotumenyerera tuhererie mitino yothe Ngai ithe witu. Na wale Jehova Ngai ithe witu mabuataga andu miena na miena Ngai ithe witu. Ngai ithe witu uromakania na makanio ni hinya waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tuhoya na macio manini Ngai ithe witu tuyo na mau tutana kuhoya ni umwe na no wega umite hari we Ngai na roho na Jesu Kristo mukuri witu tuhoya ntocokia ngatho. Naguo wega mwathani tu Jesu Kristo na wega Ngai na yo ngwataniro irogea na ithuĩ ciothe tene na tene. Amen, amen, amen. Thank you muno, mbarikiwa sana. Dukai haha Utawara Amani Stage dude for season. Karibuni sana. Haya, bye. Nitoke na. Kujani timu yenye tulikuwa nayo. Mkikuja kwa duka mimi ndo mtapata. Mugokora kayetu gaka ndumerere witagwo. Na jetagwo Quincy kana Shiko kaduka-ini nini gogo serve na bado WhatsApp watu I'm there to confirm. Wow. Thank you. Bye.